Punëtorët, antarët e lidhjes së sindikatës së Maqedonisë, si dhe antarët e sindikatave të tjera, liderët e të cilëve nuk luftojnë për rritjen e pagave të tyre, të na bashkohen të shtunën në ora 12:05 para shtëpisë së punëtorëve, bëri thirrje kryetari i LSM-s Slobodan Trendafilov. Да ни се придружите во сабота во 12 часот и 5 минути од предработничкиот дом за да упатиме нова порака дека платите, минималната плата мора да се зголемат на сите. Дека платите во Македонија се мизерни, покажуваат и податоците на управата за јавни приходи, кои покажуваат дека 160.000 работници живеат со плата под прагот на сиромаштијата. Сметаме дека треба да излезете заедно со нас. Ако не ние сега, тогаш кој и кога? Ви благодарам. Pagat që marrin punëtorët është rezultati i punës, djersës dhe mundit të tyre, e jo dhurat nga punëdhënësit, tha Trendafilov. Ai theksoi se paga duhet të rriten që në mars, pasi shpenzimet e jetesës rriten çdo ditë. Сметаме дека 1667 денари усогласување само на минималната плата е недоволно во овие услови во кои живееме, затоа што трошоците за живот секојдневно растат, а особено заради тоа што вредноста на синдикалната минимална кошница за само 2 месеци е зголемена за 2000 денари. Тие сметаат дека вие сте задоволни со ништо или со ронки, наспроти луксузот кој им го возможувате нив. Nga ana tjetër, qeveria mbetet në qëndrimin se veprimet e LSM-s kanë prapavi politike. Kryeministri dje deklaroi se adresa drejt qeverisë është e gabuar dhe se punëtorët dhe punëdhënësit duhet të merren vesh mes tyre. Повикувам на внимателност, затоа што станува збор за озбилни фамилиарни стебла во кои што се длабоко навлезени во еден политички талог, во едно политичко мочуриште и нормално дека ќе излегуваат во јавноста со теми ако сега се 600 евра минимална, за некое време и 800 евра ќе барат минимална плата, па можеби 1000 евра минимална плата, а ние како влада тука сме немокни. Protesta e së shtunës do të nisë para LSM-s, do të vazhdoj para kuvendit, që më pas para odës ekonomike dhe do të përfundoj para qeverisë. Nga LSM-ja janë të prerë se nuk tërhiqen nga kërkesat për pagë minimale prej 600 eurosh dhe rritje të gjitha pagave për mbi 6.000 denar. Nëse nuk dëgjohen kërkesat e tyre, nuk përjashtohet as opsioni i grevës së përgjithshme në sektorin publik dhe privat.